Jak tu ipalubos siyak manentay in kasaktan taamok ti agan anatang amin ket amok ti rigat ti mambati nga agmay misan gapuken ka sa anak to nga agdadarasen gapuken ka amok ti agtanang nga gayaten gapuken ka sa anak to ngagdaleken ka tamaamak to'y pusok gapuken ka maamaka saan kuman ang maulit pa'y hinday di sinagabak na ibusen tilwag asinayang kulaken ka saan kuman ang maulit di panagsangsangit ko tabagajak to kayan no siyak manentiin kasagtan gapuken ka sa anak to nga agdadarasen gapuken ka amok ti agtanang nga gayaten gapuken ka sa anak to ngagdaleken ka tamaamak to'y pusok gapuken ka maamakak may mayat pa'y nusikak ket mapukaw to'y biyag ko tapno di mo manen uliten ti inaramid mo tabagimlat panpanunutem ti naglain sakit itata na iliw-liwag kometen can I waksin gapuken ka sa anak to nga agdardarasen gapuken ka amo